rihe pa la koi nom ten ten mi a banga a tha le a fi nei lo wa yong le na lungo do na le la so opsona okay kham na thei ne boi pi ka hin business suma boi ka hi pon ane ho boi pi ka hi ji in khat le ni na le lut be wa yo la ka ngol lo di wa ke hin mes yong hi ken director ka hi wa nga neu pe mal che meo chu ma ka ki sim kha nai lo chu aji chu ama ho asanga ki khel deu ga ni di chu adu cha deu chu la ma hon jong ya chu kala la chu na ka ne pi jing mi to banglo ma he difficulty dam thi mi ki na lai na ala kham nau ti di ta chu alo ho tom na wa hi ipi ti le li a petrol chu ki sun khum kha wa aloi pan lai ter a me chu ko nga ama ha ka chu a chi lo cha bo wa chi chu ale hi chan ge ya than chu bon chu min a su pi hilowa KKL te to evangelist khanin an boi pi a an je na ta am ta ha ma achama pam chi the ta chu hello so pete ho tunin ko thang chalanga to ko thang le family ten ngai lut zalin chalai lifeline rehabilitation center hi ana phole le bena hi le pastor pu hi khamte bol ho another call namuna hi ji na gan thei dan le ha sat dan te ho hi a hin het do ji chun tu ni hin amkat be heyong le aphat chom khaw le tia tu ni no kwai chalai muna he ko hung vai ko no ba pi thei kam kam gi thon hi tu nin pastor pu ko ning jong ha sat na alung don na a hello la bei dan na tu tam ta om ding hin ya chu ka hin ho lim pi no ma hi in apa hi introduction som cha jong le hong ki bol le de ke ma ka hi ai le a thang pi a min he na hin ka min hi ls pol hang mi tin hen hi jong le nu le pa nei min sa na hi ka min hi le khusat a hin na South India lang te to kan to la ya chu e ho pau hi pronunciation ha ya chu let sat he sat ta min ei ko pa hi let sat chu ls pol hang mi ti a ka kisa hi in tu le tu a hi le chelai engadi munahi lifeline rehabilitation center hi karana ke hi directora ka umahin ka ho ka umna mong cha hele st chu lo phai hi chachanpur songpi district a mi tu mong to khom kai ji bin heu thang jong na introduction ke man boarding e mai ki sei ngam lo me thei hen lam ka sunga chenga cycle te chanu film hin bol script jaw lowa ama alung gyala alung thima jit do om lowa alung gyala en podo a film khat en chai thei ki ti chu mo mi hi lo hin chuting le acha pa he auto tor sa ama ni ki thu hana tunia hi chelaya pi thei kam thil tham cha he ong le na ane zo tia ra chu ima cha he lo hin he jong le kham a en bol lo na han hi chong he pa cha ro min pi ti le tunia he chelaya he ta bang lung gyal hi na yo thang he ta bang lung gyal hi nan ne ya he ta bang thil pha ho hi na hin bol ro thei ham chỉ có me chỉ coi sản cho na đoàn một masa win neo khat sei te di le phat masa phat itan hon khat na pachun business line chom na ki bol na hen family le na khun 4-wheeler pa sang chu ka zo na hen la ti se sa ki hing zo loi ta ji chun mi bol ti danin weekly collection kan home zin ya chu hi ho sum hung la ho chun atam la ten foreman tam pi hlom la ten foreman hlom pi to chu hi chu an ke chi chi ma chu kalung kan gyal phone na hin la pathin wang bu na chang ti de ham cha pa he a so ta lam vai zong nung hin pathina hu hin na hong ki san ti de tan tin chen je san nei nung hin aman jong in ki thopin auto cha na la hum tolen ale ma jong hin ti chun ni khal le sumu la tha dom som khat ka thei poi som ni ka thei poi som ka thei poi zakhat chan jong la na khol jin cho satare ne pe jin
chen lungal khat chu ka hen nei tan mi hemin idam sunga pi to do themam ti ka gya lai hen pi hile aywa ka se chi ka foreman ka processing fee man ho ta chen cha pa hen hon ho chu ka khola achi sa lakhat chung te tau te September chung ka khola chu ka hin la do la wa he vil na ding hitam ta ka na gelin a hin la pathin in ei sei pi in jong ka gelin tu na ki chin mun chi LRC visit dinga ka hin ki phat sa wa in sumiten ki lung to ta neiman wal hello har khala in a pu na icha alam vai lai in tho na no chi gelin hele tu ni a amunam ho hi akipuna ni ma cha ki bol the la hi nge sei bang chun mi dingin ma cha kham hi yong le isu to kham chu ki puwa an ki vai ko ne he ale tu hin hepa ls pol hin hoping ka te ale pa china ichalai mun le jang hi nangin nang ma sum ta na so ham ale le rena na lawa ni ta bang rehabilitation center hi na hin ku nam ni ki pat dan foundation tham khat hin hil le chung ka de hi chi ka bol dan thu in sei go na le story hi asa wa sa wa he yong le brief ta in ga sei do nom chu chi ka sei do ma sanga yong ke I ma chawang kai poe wangin ka chi pi a khat na min wang pathin na bel tiang le to gun project wang ha bonin pathin to plus ai chi to wala wang lo thin na umiti hi chi rehab mun chung chang ka sei ma neu cha ga sei do no ma hi na aji chu mi tam ta na na sai na ke heru lo wa iti ka hi ta bang building na sa lo ham 80 wai cho ai wa nga chu chi building iti hung ki pa na iti ka lo the ham ti hi ga ki sei le feedback dida lo wala past life iti dem ga nung la le hen ke hi adi chen na chun kwai corner India adinga hin notice coordinator ka hin kum som ni le kum ni ka tongin mei lei ga la hi mei lei ga tarik thuma ki panahin tarik khat ni hin mei tarik khat ni hin na tong so ta ye nang na kia nga na din the he ta ti wa coordinator hi nei resolve itida na hai so ani thum ni a hi mei lei gal ki panahin ai wangin ken jong pathian na ka to ding dolin ka tongin a hin la hi jo wa hin galang hi jin chapang sukul kaya boitan na ka chapa len pen pa hi trail a chai tiang le bible sim dinga ka na ge la hin aman jong awa theya panin anu in thang chani se le suti se le anaw te ni to taw na mola ka yin ke kem kurse na ka chi do lowa ka on ni le ka gari win abang le molwai pheya abang le jacob taw na mola abang le elia prayer mount taw na molo he ka del piwin cha te hi thei chane hin a holiday ni hi taw na in na kana puiji hon in he la neu pian pa alin pian pa hen kapa ta banga pastol ka hi di hen ti chun trail a chai le bible sim sa te ti hi kana koi hon le a trail a sim jing la je hen ga la hung hi phen in upayum lo ji in whatsapp tu lai media khang hi ji chun bible sim na ding chu a phat kilep nunga hi wangin kasteta swaga koi le mp a naute ho khat ipiati vai kulis a ipiti da adina tiwa ta restal langa iza kaya mo puna secretary jong hibe set lo aje ama chun mi la lu ding I ding ho jo si in charge ti dan cho ama chun ein he ji chun pastor pa nang chapa le pira ki za la dam mi wang khat kulis a kai ta hi jong le adi comment apoi mo nan tho na flyer nan so la hi lekin airport na ne receipt ta nge ti ji chun go ti chen ga tha hona go ti a ko na flyer chi a ka hung ki le na hona hin na na ja khadi vem jiri bo ma pastor te in ko akimani ta hung ki thang chu ki ho family kai wi atu banga he deal ka che na fail head ka workshop ma he gari ga sim sa le kol lang ho tele bol miss ho hi sawa arambai tingol ho le mera pai bi hot imat good wai pathin na phat dan chu iman ding bo ho la zo hi pathin in aman cha uma hi chu mai lei khat hi police ho phona bol miss ti male
lungi su set le fair head upe yamna masam ong sidi leader di mal le adu meira pai bi ga arambai na phan ngai kan na khot na ri masi makhoi gi makhut ta chang diringe da khara kan bi o ta police o inform bol chu hi cha chu police on ki ho hi i hung hu do mano police on hu do wa chu mei le hi wa chu police station a chu mol chu ki ne tho chu e yong hi mi hi na hi social media ki hi ki ti ham ka foda ve no le ka che bo ma sang wa gal ti le ya chu front line ka visit na taw na ka man na ka thu sei na front line na me thal ho bangala ka chaya ka ki doi na ho ka fona dim se nang na pastor ni ha nang gi phone ji nga kan di pastor gi phone na te ti ta cha hoi leader nahi na ale ka gari wa check ki no le set waki to ki ho khu kaloi no khu ku ki women union na prayer coordinator hi jo thu bo ya jo set ki ho mo ama set ju kan ki bo do kha gi ziri bob la ge ya chu ya re ta chu ko o son na ka pha sam chu jubli da na man wa cha lu la po ni na khet lu pasal pi mi pakhat ka lom chu la kinom lo ka dam lo to kangal pe nga hi thi long no nu wa thu do tam te wa nga agam ka ya ke so ku ki in pi ho si so ho ki thu wa pungu ma khaya e la do wa na e ji ka hong do a chu ga ki se be ki le ka thu gim na jong hi ya ka zor ni wa so ya chu kanat na in pha ICU wa na hap ta thum ko hap ta thum kom jo wa ka hong do ina thanga ki to chat lei tol mu lo wa ko ma ka hung dam do a hi ke ong ki chol lo wa thu se ya hoi la ya min ei ko na ka chi ki na ning ko ma chu chi school nei pa hi building nei pa hi school bo hi cho ama ho school mu na lem lo ya chu ki ho a khu school government school chu house bu ko ma ka thu mu wa karan wa kaloi nu le ke hi ave ko la ka panhon chu ha ke te chauki dal ta bangana property ho ya ale ama hon town sung langa building alam do ki phet wa chu school ka chu no la ka chu ni wa hi thil ho ka ho wa he ka pu pa hin ipi na bol no ma ipi na bol ta me ti chu ken he pu tu lai ta he he barden ka ne hin chang pi ko langa jong gam ga vet agam ei pe asa na ding lo singa ro na mulu ma asam rifle te anachian naw mula in ki sasa ada ha naw building ho jong ga vet ai wa nga ka vet na yo si chu accept hi wa nga repairing ngai na ko to ding achung khu ding i ding income nei lo be agi ki pan gu ya chu hi the ta chu ko umom le ka pu to ka hung ki su ka pastor ho kitil do zo lo wa na lunga lu na le hung ta win na hung ve na ta hap ta khat jo ai ka family wa la hi visit ga bolo chi free out jo bible college hi ja na ji chu covid na ko na bible college chu aboi phe na chu a in hi building hi free out ju le wa te gi na nei ti lo wa chu midang i khat aya chu ka hung ve no wa cha ko na chu lan va le no ya kana lu ji a tu jing ka lang chu ka lu ki na pathian thu ga se ya lo ne ho khu smart ta hung lu jong kha bet jong ai cho zo si hu ka ho abang le thei tui ka pu abang le ai be ha breakfast ding ta banga fried rice half ka bola ka pu a ka pi abang le ka nei khama sum ka pu do a kap khat di ka ho pe apathin thu ka se ya kumiya na ne tam na nga thei da ham cho chu ka bola ai to si chu bas khat na mi som ko la nga la he ka tol lu na kem ka bolu chu 7 days edik kem ka bol a jing ka la detox a 15,000 man ka hop la sum ki nei ta lo ya chu detox am lo la ka zo lo ri he ti wa phep khat ki nung le wa mi som ko la nga la chu mi som nga chen he chai chen ja wa chi jo wa chu farewell nia hi mi som ham khat hin ka kinung leo le su ne ri ka he lo liu ka loi ka hu la ka chiu la ka ni ki diu he ti jo wa chu noi la nga khu thakhat le ke ka umu wa sun le khoi ka saw abang le singa la nga
abang le lam ka kan puya cha ka hung don pi jan le pathian thu ka ki polo ale cha ju khanin pasol pa ke chapa yong nei vet pi o thing hi yong le an man ding sang ni pi khanin kga vet pi o chom khat be sang thu mei pi ta chu kan bol le helahi ka hung ki chon to wa lifeline rehab center hi kan bol do tu ge ya hi house hi arrange yong ka pi lo na alai fi wa hi ka ki pi ding ya na awang insan man pe lo wa chila he kapu kitile Stephen Hang singin na ei man sama hwa di chana chu engadi kitin tin noi lam kampa na khu mi som nga ra khat gi na ding jan po nu lup na kem bol nom nom het thei pen da chu jakop taw na mol tabang ha jakop taw na mo sa nga facility a hoi na kit khat chu jan pun pu ngai lo ikewai chi ai la ma hon lup na ren sa bol liu an chang me ki pu le bo hun na bona kem center mon ya noi hu na chi bible college ya college ki dan lo phe na chu chi ri he phe ka bol la hi e a ki pat dan kamandan thu chu na chi che le patu ta in me si zat bang ne ha tu la tu hin in met si hi som la nga hin jan hin khat ka sol do in na tu hin som le li a o me ai le met si ELR siu hi rehab center dang khu pasal se amin lai he no me jong pasal om na the mun ham adi chada chu nu me pasal na the hi lo na pasal bo ki koi awa alo thei lo ki ten nang le hi chi hi anangai ho zo si in jong ho bung in ki hil na thei ta khat a hin nu me na mu lo naw hai jang singa hai jang te hin jubli man diu ji a hi ki su thiengu te tiwa ko sunga lo ni si hi ko la bol wa chu ale alo ne zo si cha family in center la koi zo lo ji a chu na ho bung to ki ho uwa ho bung in ka koi diu mi son bu ni he cha chu zam do anana ne wa boi na si mu ba le sum ki sumang hin na sa diu kutilawa phate na wa le ka chop din hi beta ho bung to agreement ane wa mi segi hung chu segi hung na wa hi nu pa za wa chu he ya chu ama chu ki la pun ti ki ti thei ta la wa chu he ji be na chu nu me hi hung pang kha chu he ji chu hi in tin chahe mi segi la a hi nu pa za wa chu ala nu pa chu ki pai pon ti ki ti thei ta lo na he ji phe na chu ama ni yong hi ki la tha a nu pa hi ya chu compound hi ro matam ya cha ma ni hi separate room chu ka pe wa adang ho si hi in met sa ka koi wa chu tiang la ma ho bung sponsor la bo la hi ja chu ho bung sponsor le ta jo i dei ki sei the lo mi sa gi chu ke hoa hi admission detox fee mes fee one time enroll bol na 11,000 lu chu ale 11,000 chu mi se gyan pu do chu 70,000 ba chu 77 77 chu ale ji ja ai ke hin khan khu ka thoi ka ta nu pate ni hung do le family in za kha jani hin pe the di cha yong lo hi ja chu ama ho mi se gi lai mi thum ka ve na thum ka ve na ale li ho jong hi ain ko te pu ro di lo ho bung pu ro hi ya ju hap ka lai ka ti le ka ki menes yo lo ta cho ki ku yo lo wa ta cho aji chu min sang nga la bon tho ma sa kum khan mun kha khana hu sang si sang gi la jong chu fi hi ki bang lo wa chu ei chun ai ta chu ka bol le som le tu tua som le li la hi zo ka se banga chu mi nga free a ka wa chu ai le tu chana seitan mi som le lila mi nga free na wa hen na rehab center dang ho khu mi zakhat jani chang na hoban aran zo lo a san na tam ta sei ju le ale ti de mon na din hi na lung thima hi piti sei de ham hainum na nem pi condition jong le ki hai pun te chi ki chi jam pi jing de ti pi yal dan ne ya chika chilai din mon na hi
hasan na tap ta wang ka to chu ai wa nga pasalin ka bol hi hai pu nge khatis okay APG na mi ti a hi le ka ki mines jo lo min koi ma awang chu ari hep jong chu mention ki bol dan tin min balance deposit benga ki koi chu na saving a ki bol chu ke a hi thasi a hi saving hi lo wa thasi a hi person la na ka hol chu aboi dan chu ki mines jo ta lo na aji ju tu in mi 14 la a chu li ka vet le li ha ma ka la le ape hi mi li ham khat bo hi ki cho full page la 20 na cho chu hi thei ta lo wa he chu ai wa nga chu ale mi ho hin na ki man cha o na ne na cha ho le na ki sin sa ho hi ka ve na he le sponsor nei na bange kun na sponsor ham ti chu ken yo he nge sponsor ka nei ka ti ko ha ma ta ama in ane ading hi an ki pu do wa ma la ma ki sponsor lo wa hin a fi hung lu hi koi ka dem na hi pon min a hung lu hi 50% la do a saving ki bola 50% cho ne sa ja ning thing lo hin ke hin a hung lu za ni ka ne pi a cho ma saving lo na hi chile mala la a chu kaning hin lo la sumpa ka hola kan ne ke ho hin Tuesday le Friday ya tui ka ne na Sunday le sa ka ne jingkal se le cha to breakfast na biscuit bread achang le pam langa puri kala na ne hin no sun rong le cha ka ro nu ne the ka ne ka pot do le ne the ka pu ina ema ina yu ma I cha tian he pa ne the ti da na he ai cho zo si di I pot chang le ne the yong ki cho na e ta chu ki bol chu tiang le sanga ames fiwa kala la a hi family hi anits kapi sa lo kin recover ka bol hai Colgate toothpaste sabon surf abona kin kapu do a chutil adam mo ba luchang nat khushi han nang alo medicine ta ho control room a ho box a luchang na lo khushi lo sum kho lo ti hu ka ja cha ho cho sa ka ko ya aji chu lo wan ngol liu ta ke thona na naw ta ke to ding zo si ni ka stock a ale ji chun recoverable zo lo wa hospital ngai ro lo hospital a yong ken ka ki puya na paisa ken ka sia na ama wang doctor hon a serious sitna mangai ji ati wa le sitna am tiang lawang a family inform ka bola sitna ki hon ka pi thelo di o hin hungum pi in nang hi o dia kai khatna celaya ko na chu ama ho na be wa adama pui do ding hi tiang la pastor pa ki hon lagari ka nei pu bin nang ma man nhum pui pi wo ga pui ki na ta chu ka kwa ya ke ho hin free ta a ki ten na hele zo ai se banga chu mi a ka se num poi ke ya ka ji chu chicken ball ma sanga hi rehep tam ta a kem kan bola mi chen ki hen ka ve na kan pu zo lo akivo no ho ka ve na kan pu zo lo chi ja ai ken ka bola hi number 1 chen ja lo ding mi vo lo ding na punishment pi lo ding ke khil lo wa le aya nin ka bol pu ya ti wang wa hi chen thum he bol lo khat cham lo wa yong le ti sei tieng le en jong mi chen ka jang ta pu ki ti ai wa nga chu a chon na wal ji a ki jang he ti ki nu chon na wal chu ken la ya out chetan na chunga chon sit ka bola chi na gan cha banga ka hian sangin ain ko te ka ko wa ka sol do tu chun pasar pau ko nin chelai mun tabang hasan nam jong le pasal nung chon pongi tiong si izawin sta le chelai mun le rehab center dang haki hi na phabe pio in sei pi ei le pa ka be num chu chiko mun hi pi ti se de ham apart ni na core city dom ichanum ham ai lo le chu na ba na chu nakiman cha nau hi na san chu phasa pin an sei tan na ai le tua hi ta na sei bonga chu thu pin na sponsor chum ham hi lo le pathinan nakingai jeng dan ham
tilai chun ta sponsor chung chang pa chun ga sei masalang sponsor hi lo he ai wa nga chu ka ti ba nga chu ke hin mes yong hi ken director ka hi wa nga neu pe mal cha meo chu ma ka ki sim kha nai lo chu tu ni bu yong ama ho to ka ne khom ka vai ge yong le ama ho table chunga hu ka bu ko i khu pi wa ei koi pi wa ka ki man la ga ne director hi na chu special la dining hall ai lo le mun chum kha na ne lo na he ai ken ka du le ka du cha chu ka bo la athilum nan chu sagop ka du jong la ka ne zo diu kham ka chu a sa ka ne pi nga ka du cha chu free ta ka ne pi ei du chu ma na dun te ti chu dun na te ti ji chu ke ya ei du lo mi pe pong ke ya chu min chi chu na bolu bu aneu pe na se ya cha du ka hi chu ke ai wa lai ka ma cha ka don ta lo i pi ji nam tia le bong noi cha ina khu ni khat le thum ve chang li ve chang ka don hai ale la ya ma wa cha san ka don cha ken bong noi cha ka don di chu ka no khat ve to ka chu a hi rong le ka don kho mu ka ja hang ken ke ji khat bong noi ka chu a hat ta khat ka gal sa nga chu one time ka don kho mu wa yin kal cha ron ting la ka du le cha san chu ga ki la aneu pe na me ku ho ha ma lo sunday coffee cha yong le ki ko ya ki hal the hi chu chi lo chu ka bol lo aji chu ama ho sa nga ki hel de ga ni di chu adu cha de chu la ma hon zo ya chu kala la chu na ka ni pi jing ai le jo ji chu a hi ai wa course sei pau chu mi tam ta center dang hi a pha lin ma sanga apo na le fine adu da ki sei min na am mun wang ki mention pon tin is ko manam ho chu course zo te ngai ham mai lo anytime a chi no wala ma thu am no wala ma thu lo da nu ma ke ho a hi azo a la a sa chu la na a ki sim pho num ho ding a ki sim phat na a ki sim phanom lo ho chu chi jin the he ti dan hi da a course hi thagu ni chu chu ma thagu course ma ko na jong hi basic course ka tia 3 months ka ve ken study ka bol mi in me so teaching ka bol da na he na adu sang pen jong chu a ha ta le khat lu na adu anga na dinga hi ale mun da nga jong chu sei da tau te ke ho wangin alowa detox ka bol chu powder la na powder ne powder la judon ju develop wai achang ne achang ama ni a hi detox hi phatta achat ka si mo ba ahung lu ni hi offer ka pe wa jing le jing kal sun ni ha thum ve ka pe mun ta nam ka nam mi te ho koi ta ka pe ni lai pa ta ke horin sun boten ta dile kham thei bol ho he ajong sa addiction pa hi mo nga thei lo hin an la bol kit ting le center khana ko na hung po do te nung had ti ting le angap la jima ma ben hari chu jo in sei ta bin center lu le ta thum sung chin ki wo pi ding amin ma ki vo ki zep ding so se an ngap la jiu hin tunin ko mana pasar bu hi pa holum na ko ne za ta ben simun na hi chen ki wo na jong lo gen cha bang mi him ki treat lo ding mi him kha chu mi him treat na treat ti hin so le mola ki ve yong lo chu hi in hi chun ni cha naw te ho center dang ai that lal hiu rong le last chance in LRC han na try te ti chu ka hin sei be nom he tun kin sai ngena chu le chla ya hi a ding nu ding pa khot ayong a jengam ha ngam a jengam a hin na central za ni ha han lang su zep to zep tha long le nu pa in alung changa apo do lo wa na ji chu ha sakit a hin ke thu kom nga hin 50 ham koi person chu lin dam bang ka ha le pa kin thu ka na do be lang enjoy ti khop kom na wa chun sei na mi khat free in hoi lai ti ta ma phau lang na ti chu na ma phau lang pa hi nang man na ko lut ham mia ko na na ong ham ipiti a ha sat dan la agim dan ho hi ipit chiang hi imayo sia phasa nga ei lugim na ri ki hol do bi to ama hi KKLTN to
chu ti ngai le ibiha mi min kiti khat evangelist khat na boi pi hospital a chu azole na ve the chu zo chu patient hoi visit man hi wa na asunga khom cha pu pa mai ma hi jing ama hi ma phoda ma pa na refugee a hung na ba na hi lo ne hi ya chu wa chawai ale mi to banglo ma hi difficulty dam thi mi ki na lai na ala kham nau ti di ta chu alo ho tom na wa hi ipi ti le li a petrol chu ki sun khum kha wa aloi pan lighter a me chu ko nga ama ha ka chu ama tari le tu ang khu chulai om hang si si ki tum na lai na ban to ki tum a keng lang hi pharom ta a khot amai le lang pharom hi lang si siang bo na ka mai jong hospital ra ma chu a cha mai la dunga jong hi than na thai ro chân ge ya cho puma ha na than chu a cho a chi lo cha bo ai chi chu ale hi chân ge ya than chu bon chu min a su pi hilowa KKL te to evangelist khanin an boi pi a an je na ta am ta ha ma achama pam chi the ta chu he ji joy ale he ji media an so wa fun right man bol wa hu ka nei lo wa nga chi ja na yong chu sang le som ni la nga ka ka na youtube chu ka vet do tha da chu ke nei le nei lo lo pathen lam pi go nan te ta sang khat chu donation na ka thot do ale la donation bol no ho screenshot hin thot no win ati a ai khat yu wa chu ke screenshot ga ga thot na chi ke pastor Elias Paul army director lifeline rehabilitation center ke ga ga ti le an receive mo chun as pastor pu phawal ji nge ma ha dam ting le nang ko ma hum di cha chu ale a pharom tai pui do de ta ye ti pha wa chu ga ga be chu ka ki si chu ayi chu dal to la ra pharom he wa nga jen ngai na lai dok ngai na lai ngai tang ni ve lang hita dressing a ka chi na jim le ka chi ki dio ai jong chu alo thei lo wa ke kel ten hen no bari bol pen wa chu a ke kel te ko ma chu ken zum mo tenga ka se ta chu ma cha so sum lon sum lam po na thya le pi the the them khat ve to nin chun tha deu ka te le biscuit pocket khat to an chang hap bag ni ke kel te da nam ta chu da mo pa ai khat um ta lo he ta chu ma an boi pi pa evangelist pu in donation na bol na a chu balance them khat o me ta man sang nga to in he cha chu apun e ma ta lom lo na pun pha ri ho cho the ka cho ke ho a amuna ho pun za the ka bol wa ta ho ka ho ya hu ni si a kha ma yen le hu routine chat ka si mo wa ajun so e so hi hen nang e pi a hi rong le a ve kol ding a hu khat khat ka ki tha wa he ta ho ka jen wa so ma he ai chu koi ma to a rong chu sum ken ama ading in zakhat hin to ingi ti yong ki hol lo na fun right yong ki bol lo ai ta jo ai yong le ki dam di le ya hi le tam khat be ama na yong chu thu chu ma ta le drugs ni he ya chu ki boi pi chu drugs ni ki boi pi ya cha mei ka pa yong ki pai thei lo wa hi chu na mei ka dam tiang le hungu mo ki ti thei lo wa hi ya chu alumba mathak ta mairin habbat ti dana ki pong pan jing ai wa je nyong pathin na to na ki la na chi chu hi cha ma I khat din bon jong hi chu tiang da chilanga akul sa chun ga nung lut ki tari lam ya ho a hi thagu kul si hi ya nangin khat na ko ya e thagu mum de he ta na de le accept ale nangin khat thagu da nan ko thakha na ngol ta than ni sung phata a pathin thu ki puya ke ma za wa ngata ama jo ki yal sai no phai ti la tu na pot le ta nam de boy na he ti ding ta bang to na ki bob loading ki ta na ding he ti di he ti phata a jing kal ni la han ni hung ki hil cha mi ding cha mi ta
thagup ka koya le 3 months to free a ain ko te sum ka ne chu thachum lo wa chu an ko te sum free a ka ne ding aning ki tel le thang tom dia po le ne ki ji ya chu ni cha thanu pe na sol ya ki hoi mi yong tam ngai lo tu ai som le li chu ale thathum hung thing le mi sai khu khat na che do le mi ni da tha di we mi thuma da tha di ham mi ja thong a tu te ya mi ke la the ki ta lo na yi chu over ke wa da seat capacity ju 15 hita chu yi chu chen ki jang lo mol ki jang lo ya chu mi ta ma le control jo lo di min mi a control jo now to chain lock system ya mg chu ki mang lo ani chu ken ka ha se pen ta tu an ko ten man be a koi ho chu 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 min suma pi a koi chu wo ra koi hu lo pi chain hian da koi hu lo pi anne o anga na da koi ho ya anga na diu ka boi pi ri chu ka deu ti he ya chain ka hian na din ka wo na di lam pi chin he na bo na ding au ma he le tha ro di yen ke ya bo lo di he ya chu he ya chu koi te di na ti wa le chin ki hen na mun na ki koi ta win ken wang mi tam te chin ne hen pi na ti wa chin ka na lo wai in sung mi en phal jong le ken ka za lo wai chai man lo te ka ru no chu ki an chin ai chu na ka sa mi him khak chin lok bol ding ki ti chuna gi ala he le ka la wa si ji a golmen se pe ho in e ma wa golmen da na ki hen ho jing so ni ve la bo jang na mai ya mun kha kha na he ma cha mi som thum chom li chin ki he na boiler ki kal lo ma ki koi bang jing wang so ve tha ai cho ko aim sung mi ten ki mu le ha ti cha te koi nom na di ven ti pa khu study ka bo lai le first batch a chu chin ka hen lo wang wa da to la ka pu ting le chin ka bu lai chu jam kha win ka giel le ni mu lu ina bon chin ki jam lo wa khula ya iti chin ki za na azam la ma ho thu tai adam na di wa hospital ki buya azam ma ho thu he ka tia pam la ngaung chin chu ka za ta lo sen mang chu ken ka man lo de ai both outside inside jang talo nghe cái pa me tu ni voi lại là chân phát trong phát kiểu thì diện cái pa thu cái xe hơn hay dòng lệ cái nhìn cái độ nó là giàu lâu năm mi te có mà nó xây nôm April nó bỏ nôm tí đam mà lệ phát trong phát nó nói pa sẽ hiện cái xe lệ cái media ayong hi interview min hung bo lai se tiang la mi a ta ki tu lui se kha ho amma uwa tu ma sangang tu interview khat ben ei bo chu ai ja a chu koi ma men sen wang ka bol nom poi na he ji chun ken jang ke a ka se nom chu he chi media alo le he chi a channel anawi a viewer ho jo se le adam ho koi no azap phalo sen het diu chu koi tabang sopi cha ji drugs ne na nei wa na hon wa ma hon wang ki hon wa hi ti ka ti po hi jong le na ji na ngai lu na cha na ngai lu bang a ngai lu na nei ta ki bowling na nu mobile ki ho chu mi asangin ka ki khel we wang ka ti po win na cha chunga min khut thading na nu lo wa na cha chunga chin lok ki bol din na nup lo wa la wang sen tera na ko no ma LRC nan zone thil be hi china ba na jong chu ri he pa la koi nom ten mi a banga a tha le a fi nei lo wa yong le na luo do na le la so optiona okay kham na thei ne boi pi ka hin business suma boi ka hi pon anne ho boi pi ka hi ji in khát lên ní nó lìa lụt bè vai rồi là tăng ngồi lâu đi vậy giờ chú cái con tuôn đi kiến coi một con mà đứa này sao nào cái chế lâu biểu chú ai bằng cái tai bắt thiên không rõ cái tàu vai là cái đăng ta tuôn nhà bằng kiến cái xe lâu chú là
donation ti daw te na gift leo khat ni bon le tu hafta ka gal kai jo uchula hi ta banga khat nin chini them khat nin choi pi an tang ha be in choi pi na hi chu hi phat the ne in iga se sa nga minan giel do a aji chu hi ji giel do the ne chu pathin nin na ho ko ma na to kin kan se hi lo wa hi ya awang pathin nin na to ya chu lai hung lu chi ta banga hi pathin ko ma wa hi petition ba ha tam jo pathin ko ma ka phu na mi te mang chai na ke ka chi a le min ave na hi rehab center bol director khat chi ti jong le ning khing de he ti cho chan pu lam ka to hi ji ki kai gari thau thum de lang be ya ka kilo mam director khat thau be di nga chu aba ka thau ning hin ta ka sun sa nga ka chapang ho ni ading pa ka gial kho zo na lama hi ka thau an na be ji ti ho ta bang na ha ta ha san na hi ka tu tho wa chu ke hin ai wa nga la bol pan gen thei thu ding hen na sa ti ham khat da na anu mi lo chu la he bol ti in sunga min khat a sin zo lo ki su khom sin ding ki ti chu bai hi lo hi hiya chu kalung thim pum pi ka hin na pum pi hi ka pi a chapang hola ka gi chu ke tai down floor khun ei dol lo phen wa ei chun do wa camera ko mai gi sa thu ya ke chom ma hola ka gi jeng zan khang zan wa ya bu ya le bang lai na ki khen jong le ei ki ko le ki ja thei lo ding fan ei ki bol lo ri mun no pe ta ki ja lo ding hilam ki jel kho ma le ai ni ha tieng le ka status so ko ve le chun le kha ka mu wa so ka lo wa nom ta indoor game ko ki che pi a i mu tau te te la kai mu no ni ha ka ki kho mu ta ma ho la ho ko ma na nom ta ma ho to khun aji ju ka ki mai ngal sa koi man director ta ei ki cha ta lo chu he pa he pu i ti wa na fe ta ka pi theo thằng ama phat lai ki te le ama phat lai chu s runi s kong sai te la ho jong ti na bola hin na tunin ama le ain sumi te to ki than khamin chlai visit ka bola vin chlaya ka hin mu do chu he pa hin chlaya hin mundang ma chu ka mu khapoi rehab center rong tu ni ka mu pat na hin na ha sat dan le a boy dan a saijin mi som le mi nga la a mi li ha half it abang le mi thum mi li ha ba free he ja chu ipiti ne la cha thing biam ti chu lung tan lung kham ma o min hi ji chun sa la thang ule naw te hon ko ta ma gyal kho a khat le ai ne a kho khat kham jong le pang nge ta gyal thei gyalom kha a pang no mom kha jong le aga visit no mom kha jong le chi gel jang a para ki chi su hi in hi ji chun hi ta bang thil pa bol he pa na to na ho hi support ra hoi ta ami le den to sot thei mo a hi ti chu ka hin se ro nom hin tin tunin he pa nong ki ho lim pi ding in no pi ven hel thang to chu ka mo to chak wa ki ho chop ji ngong hin na long mai the neo cha kha sei be nge he pa na ma point of view sei hin ulan na viewers so la koi ta bang angai ma ma kha la ngai dam ka hin thum vel koi center dem na le koi thil bo cha phamoi ti na hi pun do ni tin ka bol ti na ki sei hin ti chu lang khala nga chen wo hon zong phading ham ta wo hin ti chu ko ma ja ke wo lo na chu wo ding gi cha rut ngam lo ho chu hung lu the na de wa wo lo wa ke koi a he ti chu i hil chin hin tin ye chung yer se po te ti chu ikitim no hin te na chu hin te ken ka sei no Puna kyo na chui chan chu hin tin ana vejo si lung do ta na vejo si ko ta ma gyal ko ma le chelai he pa ls pur rehabilitation center lifeline amin sa na lifeline rehabilitation center hin chelai mun hi in visit jing theiwa ki thopi jing theu hi ti chu kan sei no me ka ki ho na chan chu tan te Ba me